dihon. That if you constantly compare yourself, if I constantly compare myself with others, grabe ang insecurity. Hindi ka gid makambal. Kontento ako sa lahat ng bagay. Amo gid ang ginto ambal ni Pablo. I have learned to be content in all things. In hunger and in fullness. And in riches and in poverty. Pero ano pa ang problema? Hindi kami kontento sa tanan. Mga bagay. We aren't content. I am not content. Dahil pag may maagi, ay, nami. Or balis ka, the other part of it. Ay, lain gilaan na nami. Ito nga ako na. Mga ganun. And it's all pride. And it's all